Dahil ko iba na tayo kapagap. Maing samat ko tabalap sa kapang kiyang ko mo yung masin, mas mabi ko rin may isang wat. Hoy pagkamaan ko mo yung kaya kiti masin wat, kaya lawyer pa yung ganun mo sarawi. Pwede pa na ikel, sa tayo lalakong, ay ko may kunutudre, ansyo chorus. Ansyo chorus sabi salya kiti, maran Jesus Christ, Satan, so tam to talk pang poita magban Jesus mo kit patakin rawat. Pagka lusa ni lopo pare kit samanaro ko ambit lusto ko kolata. Namarang counsel ko mau Jesus Christ bagum bukat chorus. Amen. Allah bena dai patakin rawat masani Krais Mahs. Krais mon me chorus. Mahs. Ot iran pu pang ko sana bukan matu. Laut wano ridik slisek selu. Matu wano slisek selu memasani. Rapaki Mahs wayan ko to apung. Bukat koros pan paus lang kumali. Wadak senang bukan pompe simpu kue tatau. Rapaki Mahs wayan ko to apung. Bukat koros pan paus lang kumali. Lang. Krais ay pungin kot. Krais mewya pungin kot. Imagata kot kating kata gitu Krais mudahan pungilare dan kak pungilaren kot. Bak tayo sa koto rin Krais, tayo sa kaktiarwo yan kot. Tayo talang koto Mahs rin Krais, at na pang kaktiarwo yan kot. Hari, tamang talang talan mo ya. Pagdalan king kasi yung Krais, the kot mo mamon me chorus, kayo, talang mon ki Krais mon me chorus. Mon me chorus mo ma. Krais o Mahs, makrais o yung Mahs na nantal more. Eso do yakaw naman na nantal more. Magdal atail ananin paluwarakan. O kila mon Krais do atay kaon. Krais mon me chorus. Nan bukan Markus laut esa kriyaw silisek ko saya. Eri keutang pang pekong kau no, amail kot, dan kapeto munsek, ngeno munsek, lam chorus unsek o kel unsek. Ni son kawawe kosenedo mena paturan Krais o kalibakre, maing minaren kosenet kau mekiyo kesempal. Ami Krais masa niyong. Keutang pang pekong kau no, amail kot, dan kapeto unsek, ngenom unsek, lam unsek, Om kelunsek. So ang payawat udamban kulangkot. Mon me chorus. Ma melel me uyakaw na tayo more. Tayo kusaya ranti yung me. Toto me sansarabu rampukat. Arap siruya ko tayo kaon. Siruya Krais tayo kaon. Siruya kaya son gomor. Mawag mara anan kapagap yung berlelong na napal. Aragoto sarawi. Rai pekren kot en milaw so second rai kapal merilelo melolew. Mak Krais sudah wiata kaun, esribi ka wiata son gomor. Teman, ter ansa magana ni sawas. Ako ko lukwar langi milaw so siya. Puyanan ni sawas wot, yan iminan kapal wot, yan ano mo sawas. Ni aso to yam kaun, yato na ban ronguk. Pwesto yam kaun, kawiyagi yam son gomor. Apakah din kau yaki yam kaun? Esok kak tutok. Nan matu ilaut esek resik silisek siu siya. Memen mekin pakong seme o ine lausang pakong ye. Nan esu warong ye. O memen mekin pakong na putang o na serabin lausang pakong ye. Nan esu warong ye. Tama Krais ket masa nimet. Dalam koilong ye tay papa, tay nono, ria tay kanso. Tama masa yung tali ngay Mahs. May pang kasi yung ngay Mahs mon me chorus. Muna may papa may nonor yung malgan. Ngay Mahs. Ime Krais awas itu mamasin taling koilugin Rail. Kasi yung time Mahs mon me chorus. Ime paan Mahs. Nandiyan si Krais kriyaw ko siya. Ni Abraham ako lang mayroong kiyang naprak Isaac. Kot. Nya seme kawatan na Jacob
kote Isaac ni apretambon peisarau yo. Iralaut riisa kriau isa kriau kusia. Tuan longo ap masani. Kete sair putraken te wiayong mekot. Ite de kier wen om patutiyong kot. Pagiyong sudah kang merong kiyong nom putrak Yerusalem. Yang Abraham wehwegi. Wehwegi kosan itin kot menda wan. Ni bukan wayo ni patuan. Law of first fruits. Kosan itin tepin wan tuntol. Abraham Isaac ini ramasani. Abraham Sarah ini ramasani Isaac. Depan tola depan kilang mepit kosunet en tepin first fruit. Tepin tuntol mepit kosunetin God. Abraham wewegi tak me pokota God Mahs panguyayongi. Karta esrebil peitan ki tame God menyembil merong ki yang kini Yeruset. Wewegi kosunetin first fruit. The kosunetin tepin wan tuntol. Bog mabang pokota God Mahs kapay bandalongi. Ima kata murinawiya kulan merong ki yang Isaac God Mahs ani pueki yang pagongye wam pan buya men kapay yang tun sampa korus. Pueki kota pokota Abraham pokota Isaac mentaki kota basin yang gula merong ki yang iyo. Oglang pilinan mueyo Abraham sudah question kita apa merong ki yara dog. Don nang weka urek merong ki ni rai seri. O ngarai kot di kamakan. Kataan sa kot di masa yung Abraham kula merong ki yang yanong putakan. Esa bi question ki pagi ewewe ki mebil John mu asu buka wasakaw himerong ya merong ni rai seri kan rai kot di kamakan. Apa ki pokota kot mon me chorus. O wala na seryo bu merong ki yung kot Mekar yang kapay apit lelong ketail. Pagkita pagi Abraham wow ni kikot. Kaging wow ni kikot. Tanam mor. Kaging may doang song koros ang mon me koros nom sentikan. Ampay kan. Kaging may doang kot. Hari mekare yung Abraham sudah question ki kota masin yang gula merong ki nafta upo. Wewe ki question net me pit first fruits. Kilang iko siya magdabang kilang moment question net first fruits. Karyaw tamang tanan ni buyak tanan ni kita mon ki yung kauno tama tayo ni tayo. But tam question net tepin wan tuntol do question net me pit first fruits. Supplement code. Supplement code katikin na trial. Nan Exodus hiralaut esek silu irasuk esek kriau lel esek silu kusaya. Kumal tamba merong ki yang kauno meseni wall chorus and normal man akan po kauno me supplement ki. Man chorus me wiya meseni supplement code. Man chorus, man volkan chorus, memuya meseni supplement code. Nan isek silu kaya meseni vol chorus en no mail asakan mail ban pain kila simbol men. Makumai sudah men pain la aso te donkey yo, as wagi donkey. Makumai sudah men pain la aso mail ban 40% tepin were. Kumail utan pan pain la normal meseni putak. Okay, kilang. Dan kosunit in tepin dondolen, the first fruit and code. Man met tepin ibuti, we are men code. Ma man samin men, makatakin mayroong man and mayroong men. Me we are meseni, rabang pain kila simbol. Rabang pain la mano. Ama tongki, marasima ka pain kila simbol, tongki o rabang katim besen de muro. Pagkita, tama ka retas tongki meron kating kibisan timuro mas mangkapain la. Pag masuk tama kare to, tongki wiya man katiyay mau men.
Maban leleran tong kian song kajiwa sote megot pan kakeng kamagit mano. Inseneu tu bangkak poita. Ko bertung trial. Kitaikin pil kajamawang kot. Ni kot apa nanane megot retai. Tai bikin sepegiong. Tuh mama kata kot masih udang memang kati besang tapi orang manen. Man kaciyamaw men tonggi. Man sapek men tonggi. Niyan sumaban leleran sumabang kaciyamaw sapek, so bang kak wagit an mano amat mataw. Tama bang uyati me bang uya. Atene. Kumay utang pang painla no may meseni putak. Man samin regamang ila sheep. All armas regamang ila money. Moni mereka pain kila. Karena nang kosun na din first fruits me sansalong dyan na maso ng God. Ma olamen. Beseni ewiya sa women God. Meseni yo utambang poy ta. Imandang mo bang poy la nung may meseni yo putangkan. Meseni yo utambang poy ta ba tabang kamakamala. Isaac kuya nin Abraham isara ni Rameseni. Uta na pan Poy ta, tabang ka makamala. Kot, niyan sa mga Abraham ko lang kotruk ti Isaac bon, pisa raw yo. Kot, ko na batar, manamen. E pang William Isaac. Mga lang. Po ewiya mesenimen. Nan koso na din kot, nan mayo, uta meseni olemen, pang poy ta, tabang ka makamala. Krais? Kuya, sabi mong quote, meseni. Dapat tolaw, tayo bilang abawat kayang kis. Nan, Exodus raw, resek silu ko siya. Nan, son par koros, may bang watong ni 10% kauno, amal quote, one sap, magmay ban, trepin tolong. One sap, maging trepin tontol. O dapat walang quote. Pagta, rekasal yung quote, may imas. Imon may koros. Kumail so Japan kuki simple men the good men nan plenty dia no ap nan son bar koros kumai ban watong ni 10% kauno amail kot one sap me kumail ban trepin dolung nan tudak tamen pombe tag mon kilangan tay so betikan one sap me kita kin trepin dolung kan okay nan may wet Mahs nan pombe mautang kapan kang niam sayang tu maweta kapan peko sang nan sabe ke milole buki so peti ka me sapo kowa ke araman saka kowa ke yang so peti ka sapo rail ka so macam ko sa babe songa rambukat makapil so wiya esuma wiya dame ko ta utan e wiya ko sondio kita lo men pombe Chapin 1, tontol magdaibahan kin tulong, sabang walang umuwagi ang namari. Tuwete sariya ni Israel. Aray 1, 2 ka koros, marapamit tapin tulong, sabang walang kot, pag kita makareta, kot me, mon me koros. Nyari kong yamet, rin kasi yung kot me, imo mon me koros. Talot lang Jericho, kasi pinan kanim Jericho. Jericho wano rin kasi tuwaw ko siya, me koros me wita silver gold de metatagan pan king katurola ang kauno tipso bukat pang usiklanan wasan nekitala tipson kauno tama ka areta okay Jericho wiya trepin kanim meminang pong Syria ni Israel o sabon ni Noe pagkaya wiya trepin kanim sent moni koros man rapan kulitinan kanimo raban o walang kot. Pag ewiya trepin kanim. O niyari bang wiyamet kanim teka merban maunya rabang kalueti moni koros neiral. Tipo so ang koros merban neiral. Ap trepin kanimo sabi men kot. Ertame wiyawi Aiken. Aiken kola perabasang gold silver song tekan. Ikulan nakita na natin to. Tahu yawi murin tipo tahu yawi yang men Israel ko la mawon yang euksing kanin putik-tik madangi ay te ai.
Israel lose. Begitu? Pagkitame kotor lang kot sang nangkani mo Jericho. Amen. Syarian Israel ko lang perapasang. Tip so pukaw, money, cent, gold, silver kaw, supplement code. Kita akin sayar tama supplement code. Japan tolaw, Japan kilang kayang gis. Hari, iray ko lang mawin yung AI, the I, iray lose. Singkani mo gis. Iray lose. Susuap, puputian ang puelo, pekpekren ko, tama sapung, tama wiyawiyo kot mas niyang. Tip! Miminan pengembangan Israel kan. Kira apa aku dari tiar me ikan me wiat totoo ako. Tami kot masih yang dari yang ikan. Kumala le laban apa ni na man korus kumai kata bukai radik man isi kira lah. Lang begitu bagi alet tam sabul men kot. Esok wawan ki kot, esok men mawa yang kot, tami kot masih me sabul me. Okay. Kasi yan nga ba, tapin kani meminampungan Syrian Israel o sabon ninawo yung Jericho. Pag ewa tapi, so ang koros sabon mengkot, money, silver ko labi. Akani merban, kulit kaulawit muringan, so ang pakat koros ba na Israel. Karata, imagata kot, memaun ki Syrian Israel. Tama sa rin Israel ka, ay ito rin pepok ni Rakuranita ka, rangiti ka ni mo. Israel sa mawin, ito mo rin pepok ni Rakuranita ka. Kot may mawin ki sa rin Israel, bagay tepin ka ni meminampungan sa rin Israel, sabon ni Nawo, Jericho. Ari, bagay ay kanawi at totoo ako, sayar tama sabon men kot. Kot mas, katapagay di laban yang kiapin niya naman, o Israel lah. Tama-tama mo. Tuwen, totoo kami Krais, wala yung Israel. Makata makin ko, tabi mi po Israel. Paan sa wo? Ko lanto ko sa tingkot, kamang laramas. Iko siya ni kaman. Makin sada mo sa menkot. Sa menkot sent. Makin sayar. Nakdiyak lang. Nampukan malakay. Ilaw silu, redik walu letuaw. Siya. Kot me masamit, iap ut kay na mo, yatwe, mabung armas emen en piti kot, nampukan pumayo ko siya, piti, nampukan wayo ko siya, prapa. Yatwe, pung armas emen en prapa kot. So, af maikin prapa iye. Makin piti ye, makin berapa ye. Yang mana makin berapa ye. Sang ni momen amal merong ki Isaac kiseu, amal pai opil, amal merong kan. Tithe o offerings. Kalau macam yang ada tithe o offering ni kawan. Tama ko ta pulme Isaac kiseu, te wen bagaimana kita. Pautan kosunod din tithe, mebit Isaac kiseu. Percent a second, tama ka wiyata. Percent a second, sirba may kusa ni meni mo yun. Kisang nom tax sabi so ka, pain kila tama ka na kung pain lao nek, may luwad yung makabantayt ki. May trapi yung makabantayt ki. Ngun tax sabi ba ang kusang. Yung makabantayt ki. Yung makot masa ni. Yan mo naman, amay kim prapaye. Saan yung maltayt o mayroong. Kailangan naman tithe ki, muna na dahil kisang na dahil tax, sabi, o tamil huwag dahil tithe ki mo, katan tithe mo, mayroong. But tithe ni mini, isang kisye, when tamang tayo kung yata. Nandari, tuwaw ko siya, kumahal koros, rialar. Pwede kituan mo iwat koros kin, prabaye. Wrong mo, mapil sent ew. Sabi men kot dan tithe, may kabisayar, kaprabayar kot. Okay, isang kisya ko sani, ma, talayaw yawi, kibisang ngayon kita, sente siya ko yata, talayaw. Sente siya, kuyata talayaw. No, sense to Isaac. Sabi men kot, sente siya.
Kau ni bisa pun mungkin sense tu aja ko. Ap mo itong ke 9 ki sense tu aja ko. Asa belum me sense aja ko. Maglang all me we ada company in John Deere. Men nan agriculture men pagi puela besonga. E no ki yang quote makompan kapaya tayo business it. Ibang yung kung percent tu aja kaya pa nang percentage. All multi-millionaire. Sense Asek makot pan sa woman kisa na neta sense tu Asek. Tayo kung uyamet. Kitakin pain na tayo tight to so. Makasuribi kong pain ng tight kay pirprapakot. O kot masih kumai rialar buk magin prapaye. Utang taiban kena bawa di experience bawa. Anso may kintatoki kinal na isen mo suritar po ay pinsudumen tight po suritar. May dapat tight kapayan kot mo diyong eh. Utang na kasumpa ma. Miya may kinidag. Tight na na uyaw rawot. Tenang kata dia mering je, masih ninggot main ko. Kata dia kap kata dia mering, koros masih ninggot. Lalu tampan tight. Eri tama wiawi, bagi Krais awi asa bumenkot. Yeros. Ni Krais akat kolang son baptize kelang kau no dene. Kelang simpulin god me panda sentimenton samba. Son baptize sang yang bet. Ewewe ki kosunin kot me pit first fruits jabin tondol. Ewewe ki sana masin kot nang kata dia mering. Kata niyan sumekang ta Krais akat kulang ta. Kila ewewe ki me Krais pan mayroong la. Pwegi i me kosunin kot masani. Ni tay putak wol kan tay ban. Pain kita sent. Maso rutamban mayroong la. Kata seri ni sure koros na nansuo ni rai meseni all kor rek mo pain railta. Rek mo pain railta. E boyet mo yawen. Ni Krais awya first fruits and quote. Nakato kamatla samba. O yasata buya tepin. Wan tontolin yasata nan kurent kayo relaut isek limau risek ko saya. Abyet me melalen. Krais kating yasata sanger me melarakan. Karata ekitung wialar tepin kilel en Israel kan me melar tuan arba bilia sata. The first fruit, the one tepin tondol. Apiet me melalen Krais kating yasata sanger me melar kan. Karata ekitung wialar tepin kilel en Israel kan me melar tuan arba bilia sata. Krais ni akomat la yasata ekasih yang men Israel. Nang demam biang yasata. Masuk yasata kasih demam biang yasata. Pergi ewia sabu men ko jeros meketo mayroong la sertir yasadar yang try ko borwar utang dan yang yasadar yaw mi main ko ewia yasadan ko maula ewia yasadan katik pagdarlanan dan kisinian na revelation ko siya yang kaya rimen karkilay rawat mon gikot mon me koros abang kajin kapayugat mak komo yamen na yang rong Patak potret ranwet, o komen de kurlang moren kaun Jesus Christ, o kasamuyong I nanomoy mo, and uyala am kaun o son komo, akom itawen kapakap and lukwet. Kalanganin komoy main kaun Jesus. Ikamelele o poson, totok bakom kachin uyata, nilobuo, pariakit samalaro. Ikamelele, me intamu makelegal na kom kakaredier nin lobuo panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangki tip koros me uyayam komuyer sang Mahs o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay Ap mekor semua itong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang inting dinan,
sapul bukan komor. Kalangan kupuran Korusien, kit memotso en Kolonia Assembly of God, pinluk-lukete, Koros, melel irailkan metungoleni ananen palingen, malkak eker telepon nempe, silu riau sero, wano silu tayo isu, o atungol email, koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan kalanen kupromail Korusien.